Sibabingelele bonke labasivako egameni leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi nje ngivete nje kafishana bantwana bakaNkulunkulu ukuthi kunale ndzaba ngiyaye ngikhulume ngithi ukukholwa kukholwa kumenda umuntu ukuthi alibale. In fact kukholwa kumenda ukuthi umuntu ahlakaniphe kakhulu. Nangabe bekalibele ubese uyahlakanipha, nangabe bekahlakaniphile ubese uhlakanipha kakhulu. So kukholwa nje akwendi bese uba sithi ngeke ukuthi akwendi ube yibhalo kwasho lomunye washo lomunye umfundisi wathi likholwa kamele libe yibhari but likholwa funa libe bababs funa lihlakaniphe likholwa. Kunento-ke le ngifuna kuyiveta lana likhulunywa libhayibheli lethi incwadi yaDanyela la isikhona lengasekugcineni the last chapter and the last verse. That's the last verses of the book of Daniel. Ithi etikhatsini tekugcina luyawanza lwati, ngetikhatsi tekugcina lwati luyawanza kakhulu. So lokwanza kwelwati kwaqala ngaletikhatsi tekugcina, kuya ngekuba more advanced, kuya ngekukhula. That's why technology is advancing at a high speed, because ezikhathi zichubeka kuya ngekwanza. But lokho akusho ukuthi-ke solo sikhathi tekugcina njalo ngoba lwalwathi lwanzima, but lolwathi luya ngekwanza lokho kuqhubekile nangamalanga everlasting. Kuthi nakuphela isikhathi tekugcina lwaqhubeka lolwathi lwanza kakhulu nangamalanga everlasting, sekumalanga langaphelele ukuthi atawugcina nini lo. Ngoba sesifunzile ngeBhayibheli ukuthi end of age abekhuluma nge-end of the Old Testament age. It was end of the world of the Old Testament, hayi ukuthi kugcina umhlaba sekutaphuka umhlaba. So lokho sikuthi sokufunzeni ukuthi ngesibhayibheli, ngoba into funa sithi kumushe ngesibhayibheli biblically ukuthi la kubhalwa lokhu lababhali bebanani emqondweni wabo, singafaki ngenkani imicondo yethu nokuhumusha kwethu etindleni lebhaliwe labhalwa abantu baNkulunkulu baqhutshwa ngumoya waNkulunkulu. So ngifuna-ke kuveta lokho ukuthi le science and technology kude la iphikisana khona ne-theology. If le theology i-correct, i-proper, i-sound, if isikhuluma ukuthi we are preaching a sound doctrine, we are preaching a sound theology, a correct, a proper theology, it has to go in line with the science, the physical science, lokuphatheka because lo sikubonako physically kusifundisa about the lesingakuboni loku spiritual, lokungukuthi-ke live lasenyameni lasendalweni. uNkulunkulu walidala wakwenda lokho ukuthi kusifundise ngaye, kufundise ngenhlakanipho yakhe uNkulunkulu, ngoba kude lokusha lebete nako nalaba discover le technology labasebenta kule AI technology. So lempilo lephilwa physical. So nakukhula nje nge-advancement in technology, letinto basebenzisa tinto letidalwe uNkulunkulu lebevele tikhona, phela ukuthi betingakatiwa. Letinye ngisho nangetikhathi sekubhalwa kweBhayibheli besengaka-discover, but at this time setiyatiwa and tiliqiniswa futhi ngeke utiphikise ukuthi ngoba atikabhalwa eBhayibhelini adikho, ngoba tiliqiniso. Noma ngabe ikhona inkulumo levelile eBhayibhelini lengaphose ibonakala ngasethi nakuclasha nalokhu kukhona nyalo kwe-technology, lokho kutabe kubanga ngokuthi laba nababhala basingakabi nalo lwati lesesinalo thina manje, ngoba tinento zediscoveриwe njengoba nje sokudiscover nama-planet lamaningi, ukuthi akusiyo i-planet Earth kuphela, there are also other planet, but i-planet lesupporta i-life ngile planet Earth lesikuyo thina. So kunema-radio magnetic nama-electromagnetic waves ladalwa uNkulunkulu nje la emoyeni, bekangadiwa ngesikhathi sekubhalwa kweBhayibheli.
but sikayatiwa nyalo. So laba lesitulwane lisaphila ngesikhathi sekubhalwa kweBhayibheli. Uma sibona sinezivula emagede ngama-remote nyalo, singacabanga ukuthi kwenteka i-miracle, but thina sesiyazi ukuthi akusiyo i-miracle ngoba kusetshenziswa lokukhona lokuyindalo yaNkulunkulu, lama-magnetic waves lama-electromagnetic waves emhlabeni. Yayo nje ngikhuluma ngiphezelo iqingo, ngikhuluma nebantu lebakhashane kakhulu, hhayi ukuthi kwenteka i-miracle, but kufana nethi kunedihwayela, kufana nethi intomba, because into akusho ukuthi nawe ungayiboni ngemehlo ayikho, iyaphatheka, umoya siyawuva uyahusha, uyaphatheka ukhona ema-gases ayinto lekhona nephilayo, but ngeke uwabone ngemehlo enyama, but angeke bese ukuthi akekho, akhona ngoba ikhona tinto leti-prove-ako lokuthi vele kukhona. Ngithi-ke i-theology ayiphambani nesayensi, kodwa yaze i-theology yaphambana nesayensi, kufuna silungise le theology uma le science ngeke zesilungise phela yona i-proven, yona it can be proved. Kwenziwe ama-experiment kube proven ukuthi vele kunjengoba kunjalo. So kude la kuphambana khona, la kuphikisana khona izinto neBhayibheli nalo nkulunkulu welibhayibheli, kude la kaphambana khona nale physical science, lempilo lephila la emhlabeni, lokuphila, le-understanding, lengqondo, ngoba nale ngqondo lesinalo sicabanga ngayo, lama-brains, lokuthi laba-genius labakhaliphe kakhulu ngengqondo, kudalwe nguye nalo nkulunkulu lophilako, lo nkulunkulu lokukhulunywa ngayo eBhayibhelini. So kungako nje ngithi mina I preach Jesus Christ of the scriptures, not Jesus Christ wasemaphusheni nawe emaphimbo, ukuthi mhlawumbe athi umuntu uvela iphimbo, kodwa funa noma ngabe uvela iphimbo but akube in line with what is written in the scriptures, because lokubhalwe in the scriptures kuliqiniso. Ku-sound ngikufanele sinizirelive futhi kulo 66 books kuma-doctrines onke kuto tonke tifundo letifundiswa ebandleni, funa kusetshenziswe the 66 book. Ungakhanzi sesisebenzisa ama-commentary, esisebenzisa ama-script lamanye laseceleni, lesekuma-theology, lesekuma-theories alabanye abantu, lesekuma-scholars, lokuqatshangwe ngama-scholars, but funa kube kuloku lokubhalwe la ukuze singanolahleka, singanodideka, but sihambe ngale ndlela. Noma ngabe akhona ama-scholars lamanye lala, but akabe in line nalo lokubhaliwe, thina sitawusebenzisa lo lokubhaliwe kumejarisha loku lebakusho ukuthi vele kuqiniso yini. So kungaba ngama-views noma sikhuluma ngama-futurist view nema-preterist view, but fanele sikuprove ekuthini ngusiscripture sona sithini iscripture, because mina nje I'm a preterist, I'm a full preterist as a view, nami ngiku-full preterist, because uma ngifundza iBhayibheli ngiya-understanda ukuthi inesikhathi lebeyisikhomba ukuthi siyeka, njengale ukuthi uyekuta kwaJesu, bayavakala naJesu uyakhuluma ukuthi lesitulwane lesingeke zendlule kungakagqwaliseki konke lokho. And le Bhayibheli igcina kubhalwa kusengakendeki konke lokhu, Jesu bekashintsha wathi kungakendeki konke lokhu. So iyagcina iBhayibheli ukubhalwa encwadi yesambulo lapha kubo AD 60, igcina ke into kasi letho nga-AD 70 sekude lokubhalwako. Lokhu sisekude lokubhalwako kusho ukuthi naya i-major event, a very very big event leyendekile laphayana kuzilito kwelithempeli nekubhujiswa kwesizwe saka-Israyeli, akuveli la kuleti ncwadi. Lokhomba ukuthi vele igcine leti ncwadi kubhalwa ngale kwalo 87. So angeke bese siyakuphika lokho sithi akukagqwaliseki kanzima, sike ngeke sikuphike lokho sithi akukagqwaliseki kanzi is there in history, and i-history i-reality ngoba ibhalwe phasi. Kuyatiwa nga-1948 Commonwealth walanza emajuda le enzaweni tawo kwareformishwa lesizwe sika-Israyeli. Kusho ukuthi kuyiqiniso nokuthi sake sabhidlitwa, sebasibuthanisa nje, bazama ukusihlanganisa laba vele besibhidlitiwe, and isikhathi lesithe kude into lekuthiwa sizwe saka-Israyeli, kude into lekuthiwa i-kingdom yaka-Israyeli.
because yaba destroyed naleli thempeli labo. Noma ungahamba manje alikho vele laba destroyed, abangekho i-reality, umlando lo practical watiwa. Nje sabekhulumile ukuthi nakwenteka lokho nasebabona amasotsha agileta elazani babobaleka zabe nababona siningi soncithakalo sime endlini lengcwengcwe lethempeli mbamba le thempeli ukuthi into le nto and nasifunza ukuthi what was the reason, what was the cause ukuthi ema-Roma aze ahlasele isizwe sa-Israyeli asidestroy. Kuthiwa ema-Roma angena le thempelini and imihlatshelo yawo ayahlatshela nemihlatshelo yabonkulunkulu bawo. Lesiningi soncithakalo into leyenteka, akusinto lesitawenteka, into leyenteka. Kutaze lamajuda aqala ukurayotha, athuthele lamajuda akwatiswa ukuthi laba bangena batowenta imihlatshelo yabonkulunkulu bawo la ethempelini la enzaweni lengcwele, because uNkulunkulu abesethuthile uNkulunkulu la kule system lenayo, abekhomba ukuthi sekuphelile ngaloko. Le nkonzo yabapristi yama-Levites nananyani sekuphelile, but sekuqala lihlelo lolusha, umhlaba lomusha, elizulu elisha. Sekuqala i-New Testament isebenza ngalokuphelele, ithi imela ihamba yodwa, ayisasebenzi. Lesikhathi se-transition sesiphelile, and that was marking the end, the fulfillment yale Old Testament, ukuthi yale the law, konke lokukhulunywe ngaJesu, konke lokuchaziwe ngale sekugqwalisekile, sekuqale le reality manje, that is the everlasting kingdom, that is the new covenant. Lo mhlaba losowude lwandle, ngoba lwandle lumelele lusho abantu betive, losi sekude manje umJuda newetive, kodwa sesingumhlaba lomusha, sesisive saNkulunkulu. The true Israel of God is the church. So leli bandla laqala la experience vele le wedding, lo mshado welungu. The first century church ya experience yona lo mshado welungu. Then thina sesi experience le marriage, si experience lo mendo. Hayi lelidzeli laba experience lidzeli laba bokuqala, thina sesi-experience the continuation of the marriage in the name of Jesus. That is why isolokhu kushunyayelwa kuyaqhutsheka, kuyashunyayelwa kuthi awushunyayelwa tonke etula kwi-infinite lokho. So akusinto lehamba iphele, seyinto lehamba luhwayela, non-ending, has no end. Umbuso longasoze waphela, umbuso longakunyakatiswa, into leqhubekako. Generations to generations will be preaching, the gospel will be preached, the gospel of the everlasting kingdom will be preached, throughout every generation. Ngeke kube ne-end kulokudalwa kwabantu biological, because even the cycle itself nje iyatikhulumela ukuthi nakudalwa labanye ba-pregnant, abanye senabo 1 day, banabo 5 weeks, banabo 1 week ba-pregnant. Le cycle it is repeating itself forever, ngeke ize iphele, ngeke iziphele. Labazala bayafa, labancane bayavela, kuyahamba nje kanjalo i-temporal lempilo ya-physical. But nasendlula nasiphuma la sifa la physical, siphuma umphefumulo uhlukana nenyama, siqhubeka siphile uNkulunkulu njengoba bezivele siphila kuNkulunkulu nasikholiwe. Kodwa uma ungakholwa you perish vele lapho, because you perish forever, uba ku-separation, permanent separation from God. But now ukholwa uba nalempilo, uba nalokuphila lokuphakade, lokuphilelana naNkulunkulu, ubudlelwane bakho naNkulunkulu, umathi uNkulunkulu uhlale kuNkulunkulu, ube kuNkulunkulu. Nguloko le New Jerusalem is the church lelingayona i-denomination, but lekubantu labakuJesu, abantu laba people who are in Christ. Ngoba ama-denominations, ma-organizations lesiwafoma ishaka ukuthi bantu where we fellowship, we teach one another, but akusilo libandla laNkulunkulu is the body of Christ. It is made up of all born again people of God, labalivile livangeli, bakholwa inkosi Jesu, badalwa kabusha ngekwasezulwini, labo baba libandla laNkulunkulu. So kungakho ngiveta ukuthi umuntu noma angaba excommunicated, aqoshwe enazini ebandleni, noma aqoshwe kuleyo denomination, noma, but if lo muntu still are filled with the Holy Spirit, born again, ukuthi umuntu longaqosha umuntu lodelwe uNkulunkulu, abaqosheki laba. Kwala ngisho ePawula lapha nabaya bazane bebagwadla before baphila ngokuthengisa umtimba,
baphisa ngaloko, bathi noma sebakholiwe baqhubeka benza loko, nakabekhutha Pawulo akasho senihlubukile, uthi anathi yini ukuthi intimba yenu ithembele la nkulunkulu, uthi batshela ukuthi abakuyekele loko ngoba uthi badzizelela leli thempeli lankulunkulu, lo mtimba yabo uthi ilithempeli lankulunkulu, uthi moya kankulunkulu uhlala kini, akasho ukuthi moya kankulunkulu bekahlala kini, uthi moya kankulunkulu uhlala, uthi namanje nenda lokhu, but the spirit of God is in you. Because umoya ongcwele umuntu akathi kwenta sona bese uyasuka kuye, uyaqhubeka umoya ongcwele ahlale kumuntu. But lokhu umsusako laba lekase bahlubukile kunabaya baseGalatiya, labaseKorinte akase bahlubukile, labaseGalatiya labakholiwe but sebangena kulowo, sebafundisa umthetho, sebangena kwenza kaMoses, uthi laba ngeke seniwile ekuseni nini, nihlubukile, naku ukuhlubuka, naku-ke lokusuka ekukholweni, ngoba nasothi wena ungatitholela wena kulunga lokuya ngemisebenzi yakho nangokugcina imithetho, lapho sophambana nale mhlelo lwaNkulunkulu lwelivangeli, because leli vangeli lithi we are being justified by faith, by believing in Jesus Christ, sibe conformed, siguqulwe uNkulunkulu ngamandla akhe nangomusa wakhe, ezisimbheka, ezembulwa siya ngokufanana naye. Asitendeli thina ngetikhwepha tethu ukuthi sibe labamukeleka kuNkulunkulu, ngeke simukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile ngemisebenzi yethu, kodwa simukeleka kuNkulunkulu ukuthi silungile ngokukholwa iNkosi uJesu. Leli vangeli lemusa likhuluma lokho, libhalwe kanjalo lala emibhalweni, akusikuthi unalo cabangela yena ukuthi kuya ngithi wena uhumusha kanjani, kubhaleke nje kanjalo. Uthi laba sebaphendukele kulelinye ilivangeli nasebaqale bafundisa umthetho waMoses ukuthi funa labakholwa kuphi bese bagcina umthetho ukuze bathi bangabalungile ngoNkulunkulu. No, akuhambi kanjalo, azweni kanjalo, senihlubukile. But laba lesebagwadla uthi nina nathi yini ukuthi nidzizelela lithembele laNkulunkulu, nathi ukuthi intimba yenu lithembele laNkulunkulu, nekuthi moya kaNkulunkulu uhlala kini, akasho ukuthi bekahlala kini. Oh my God, oh hallelujah, uhlala kini moya kaNkulunkulu, the spirit of the Lord dwells in you. Akasho ukuthi was dwelling in you, uthi the spirit of the Lord dwells in you. Oh hallelujah. So ihamba kanjalo, imnanzi kanjalo nje ke bazalwane, angigcine lapha egameni leNkosi. uNkulunkulu asibusise sonke, lebuhle nelidumo legama laJesu Kristu. Amen.